Pemirsa Nusa Penida miolihang perhatian khusus di sejeroning Nyanggre Pengerau Nataru. Paiketan saking kepolisian sampun ngawit mapari dab-dab ngamanang genah wisata sanisayan akeh kerauhin wisatawan Inocap. Pemargi puniki antuk nambahin kriminalitas ring tengahin kerama miwah wisatawan. Petugas kepolisian rajag ngelaksanayang patroli ke genah-genah wisata ring Nusa Penida. Wisatawan inggian mancanegara wiadi Nusantara poleh uratian khusus untuk ngulengang pangupaya ring sajroning nambakin wesanan kaun Inucap. PLT Kapolsek Nusa Penida AKP Inyoman Suparwate nyang renatal miwah warsa anyar kalitali 3 likur paiketan dani nugesang madue amongan antuk ngicen kahanan aman majang wisatawan tur krama irike sepisanan mesti kayang Sani rauh ke Nusa Penida wantah madue tatujon antuk mawisata nenten je mau parilaksana kaon. Ritat kala ngemargiang patroli paikatan kepolisian talengulengang mangdane yatne-yatne ring kahanan sasi tur waspada antuk barang sani kebakte. Krama taler mangdane nguningayang majang petugas ring kantor Polsek Nusa Penida yening manggih kahanan sani kekantenang nenten patut. Patroli taler raja kemargiang ring genah wisata sanetiosan sepisanan mepewarah majang krama wiadin wisatawan mangde waspada selami mawisata ring Nusa Penida. Lianan punika Satgas 2 Preventif Ops Cipta Aman Agung warsekali tali kali likur miwah anggota SSGS Samapta Polres Klungkung taler ngelaksanayang patroli ring mekatah genah saneramie sekadi pusat perbelanjaan, pasar senggol, pasar galiran, miwah kompleks pertokoan, perkantoran, perbankan, miwah pemukiman padat penduduk, kantos ring jalan bypass Ida Bagus Mantre. KBU Sat Samapta Ibda Igusti Lanang Ngurah Ngawahin patroli katujuang taler ring genah mapaguyuban para yuanane ritat kala galah wengi kaptiang sami angge sida masikin antuk nangyang kahanan deg-deg selami galah nyang renataru pagiarto Bali Pos nguningayang.